Kublai pi barok skatup kubor jengi dan Bosco Media Network. Kimat kibakongsan mentakas ngi kilong. Kajela Asam kaya penbet put dakakti kadiang. Kakurup jaka patman kasngi dakakti kamon. HANM. Shongshit ka Wushu State Level Championship bakat kendai dakajinge shim benta ki hebret na keleng kajaka. Pada kinong hikai ki hapmi surok kan bu kajing ki kena skul ki banle eksamen final pensngau kinong hikai ad hoc. Ban Penlong Kakasi Students Union Maulai Kenton Masar second lead Lurshah Nyota Memorial Cricket Tournament Arhajar Arkuar. Tumantang ya paish ki kubor ki bakambanya. Hadin kajing yo jing tip ya kajing bu mau put kajing Asam ha shruwa mau tamur kabahap ha himajirang nakaliang kah nyautrap National Awakening Movement hapo kajing yalam u president ke central body ulam perang karbani kilalit put ya mau put balawan tung bean daga sorkar Asam bat kilawan berat hakmat ke sekretariat bat KHADC. Habakran bagilar patai kubor u president ke HANM central body ulaong baka jingle juga sorkar Asam ka penbitar ya kikun samla kari bat kajai benriu. Ulapan pau baka seng ka dawa naga KHADC ban khot hajir mardor ya usim ke hima jirang halor ke jingyo wan tung mau put ke Asam hakijaka barang dei hapo ka Megalia. Penisai kedar siaka pertai baka sorkar Asam kadai nong kunrup jaka katba kataka boundary committee katba ki minister ki armut ki chief minister government of Meghalaya government of Assam kidang yashi kemat ya kataka jing perbaik pot katba kene ka sorkar Assam survey kamut balap ha daga sorkar of Assam kanang yashi kemat ban kurup ya kijaka kuta kanang yashi kemat bantung maupun Assam yang kendau kesiap jong kejak beriu nakaliang jong keseng tang ne gawe gawang baka sorkar Meghalaya kadai berjawab ka dis konsil kum kata ka konsil ke bang jutip kum kejak beriu baka dai kata ka beri pek perman ya upur Assam yang kendau kesiap jong kejalang Meghalaya Henry lada kalong hak ne urkom kamdon jingmot bandon dis konsil kamdon jingmot kita konsil namar kamla ban protek ya ka kendau siap jongkari berkejat benreu Assam kasim tangla ka ktin hage keren hanai ki kam kayat napok ka penbitar yang i kinong elam jong ka seng SNM bangi i na ko por se ko por baka sorkar Assam ka saile donbor ya ka negari ka bait ke jongi nageleng jongi ka seng i kwa ban pau se ka sorkar Assam soba wat nom penida kabor ngina galang SNM ngila long ki baredi do or die namada gari baka jaj benreu ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hene kasngi kala penlong ya kajingalang Hamadan Malki Hasilong hakani kajingalang kinong yalam joka seng kila rai ban penne biang da kinong ket kambarim jong ka executive committee balapan keu kerdan ya general secretary uba wandan bok jerwa kumu president batmai jong ka seng namarang latri kampai ba mental life husnem tiki kam ge matri ngastri government nala dia ngatri dak jing i je pi pai ba pad haba pi i no gino gi kam ge matri ngatri be klempet nong kaliang gemut ngam judon gano haba ngatri hok nadu mensiam ngam ju pet nong kaliang pi pet kini ki jing lat kam la jam menta pin pet kini jing long gino ikai menta pin pet kini ki ege bro kha ngatri klem nong kaliang berngaw dei beriu judon nong siun ba judon prolog dan nong siun don basin ba tre ngatri be Kaya ka ngale na do musim ngam don link politik ngam don gani katai wat hakat tengah ro abang headboard ngam YouTube hai par mi tu tangalong in purely independent bali kalong purely independent kalong ba ki beriu ki no da bo tu le na mentang ji mentoi ke peti ne ji mentoi juga ying ne bagi beriu ki mi da ka di dau ka banga ngalong lai lut du mentang Asiru kalong ba kadi kecing khang hi na kalang kejungi kalong menyekran namar batang sikran ne dor ba kadi bobun hi kinya uot mo ini nyekran maksudnya bahkan long equal bahkan long no kan saki nonggu kali dan nongga kali dan bahkan no kan seperti sama berat karena kalian begini ngajikan maksudnya kan penting nak motor ini ke dor baik kali mas harus juga pun nak kalian maksudnya yang tahu ni sih namar bahkan terjengkel sehingga kemudian nak kieu Nagabenta ban pentulun ya ki kam shakman ka kunhun ki nong hikai ki bahap hapo ka lama Khasi Jantia Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association
Hene kasngi kela penlong jingalang banjir ikinong kitkam bathamai jongka kunhon. Haba kranchi kela pathai khubor uba mebon lingdo u president thamai jongka khasi jantia higher secondary ad hoc teachers association ula bu ka jingkar pad eka sarkar jila ban penbiang yaki jingdawa jongka kunhon kinong hikai khnang ba kinom dan kam ban mi surok bat ka jingpule puthi ki khnaru kanom thut. Mat kiba ilaya kren digasi kilong ban penklan ka association ki jongi ban jiet iki nokit kam kiba thmai bat ban penskem susu iki jinga dai jongi bat ka pastam kepada ka federation jong pro khot ki school ad hoc hapo kambi kalaya ki jongi mengi kinong kai higher secondary ni dai very much part and parcel jong ka pastam tie karang jongi matakasni kalong bang indang yai trei hibat ka fastom ban penklan ya ka fastom ban lengba ka fastom bang inyo opat ya ki ta ki jing demand jing dawa jungi na ka surkar Session ru andai ibu hakmat jong sarkar ba ki depan perkhat ba ki boards exams kila jan tangar kusan terik kelas nang ka boards exam te lada ki no hikai ad hoc baro kelum lang kin hab ban let surok kan bu jing ya ki kena bat ki ban let ho exams bat kan bu jing kumnu kin penmi ya ki results kum kinong hikai ngidon kata ka jingkit kli na banta ki kena school ngidon kata ka jing sngo handai lada ni hab pada banlet lada ka kala po hidup rendang ngin hab banjingi ngim banse ngin hab banjingi tang ban em Kakasi Students Union Maulai Kenton Masar mentakasngi kala penlong ya kejingale kai second late Lorshai Nyota Memorial Cricket Tournament Arhajar Arkoar. Hakajing kun beningkong ka Kenton Masar kala penliem ya ka selai karya. Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tebor Pathau ulalong ukongsan. Hakani kasngi la yo ru ka jing penher lama bat penipu ipieng ya kani ka jingale kai da kisur jingruai. Kidai kinangnya dah nampak kejadian kejungi, nak kita ki isu berper bakta, ya kini kejungi, kijusim, ya ki isu, kiban persekau, hakiri bor sensyar, lada kadang kadang kebalong persya, ya keban kita, ya kejadian kejungi, kini keseng isu kebawan hamat, nak benta bentre, benpej benkmi, nampak kebahag kamian, jong kejadian kejungi. Isu benai buram. Ya kan keseng, nado kepor bala seng gini, daki samlah kepor, ibala sim yang kata benta ban pemi ini keseng, banyo, ban pemi ikun samlah kebandan keban sim keban ya kejat beriu, nak benta ban yada, lada kawan kanu kejing telak, na kino ki force kebadan kibamut banwan ban telak ya kejat beriu jengi, kadai keseng ki isu kebaningkong do keban yang hamat, kata kadai kejing keburung kapangin naik bakrau ya kinongelam bahado kanta lakaste lakawat yang nagamanta banyada ya kajabri kejung dengan so manong bahagi Islam gilalet kabak ki isu gadang kadang lek bersutu keleng habari kejukur sang sarkar dia pun menteri kamu jobor ya kasi ibi kedua peluang kasi karena so hagi por keleng karena kasi nakalian juga sang gilalet Besutu ipat ba Andre ke belajar dia po pertamanan dia bagi kat macam mensyua. Hene kasngi ka khat artrik ulaber Arhajar Arkoar la penkot ya ka Wushu State Level Championship bakat kendai Hamadan Riting Indo Hall Shillong. Hakani kasngi penkot ya ka jingya kun layadon lang udah sakyat lamare u menteri katanat transport kumu kongsan kinong yalam ka Meghalaya Wushu Association naki district baper urang ba shnong ka Madan Riting ya kani ka jingya kun laya shimbenta de ki babon ki khna ret bat ki khna samla jong ki district baper jong ka jila hakajan med bat penkut ya kani kasni la sami ki khusnam shikinong job haki weight category baper state journey your objective for kita malu for Jaya Hills kita for West Khasi Hills but kita nak ki than Java State Meghalaya ki sungai play lang ki orang macam tu. Badak itu ki khubor ngila poi suga bakun tar hadu bangin daya syambyang khudai shibu.